Marija je moja jako dobra prijateljica, a svojevremeno smo čak bili u vezi. U vezi shoppinga, naravno. Često me je kao modnog eksperta pozivala da s njom idem u kupovinu i mogu reći da sam najviše uticao na njen styling ja. Njoj najlepše stoje tamne nijance i svijetli dezeni koji je otvaraju i zatvaraju, zatim pantalone sa džepovima, majice sa tako tu otvorom za glavu. Cipele sa štiklom i sa ravnim džonom kao i neka sportska casual kombinacija, svečane balske haljine i naravno pod obavezno must have neki akcesoarčić Louis Vuittona. Na primjer ovo. Slon Louis Vuitton. Marija, čujemo se ovih dana pa idemo zajedno u tržni centar Lešće ili u Alfa City. Ljubim.